ahbaabii ahbaabii dhufne gaaboo rabbii jira boye oduu namatti nimne dhufuudha boo ay لا تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها لا تشبع النفس من دنيا تجمئها وبلغة من قوام العيش تكفيها هيما لدار البقاء رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيا أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران عشيش نابت فيها أنهارها لبن محض ومن أصل والخمر يجري رهيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان آكفة تسبح الله جهرا في مغانيها من يشتري قبة في العدن غالية في ذل طوبى رفيئات مبانيها من يشتري الدار في الفردوس يأمرها بركعة في ظلام الليل يغفيها أو صد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة أما الغلابية أحبابي رفتني ربي جربو رفتن بو مغانا غيان رفتن بو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو بغا رفتن بو وآي سومنا أشورا والربي نولافسي جل جلال ربي سني ولدتي آسوين بو إبراهيم عمر محمد والله جلال لكي نيابر garuu gaafa tokko boo tapha tokko taphanna boo rabbiitu jira boo taphni san dhugumattuu nami garii beetee feesbuuk irratti maqaa dhiiraa baafate malee dhiiraa miti tana taphanna boo rabbii jira honnooti mee arra walaa baasnu jennee aya kana walitti hin jennuuti jaalawwan kiyya islaamaa alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء أمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالوانك يك إسلام كمتنا أفجرتن فيانا أبدني بغنا جي أنجلتن بكي سنجرتن شوفتو ربين تكي إسا كيس ربي سناغايو tokko tokko keessa rabbii yaada muraada keessan isiniif haa guutu haajaa teessan tafacaate rabbii walitti isiniif haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbiin isin haa milkeessu waan jabaatte cufaatu isiniif haa laaffisu niyyaa teessan irratti jaalawwan kee islaamaa rabbiin waan isin feetan cufaatu isiniif haa kennu dhukkubsataa keenya rabbiin waa fayyisu yoo nu bira jiraatan rabbiin waa fayyisu haakima jiraatan mana isaaniitti deebisee rabbiin waa gammachiisu nama nurraa hidhame cufaatu rabbiin hidharraa baasee rabbiin waa gammachiisu obboleeyyan keenya biyya Suudii keessatti warra darramaa jiru rabbiin isaaniif haa dirmatu ni dandahaati rahiimur rahmaan mana hidharraa baasee rabbiin cufaatu nu haa gammachiisu maatii isaaniitti rabbii isaan haa fidu akkana jechaatitti jaalawwan kiyya islaamaa akkana fakkaatutti sagaleen ni dhaggeeffamte akkasii miti ni dhaggeeffamti sadarkaa ashuuraa guyyaa kurnaffaa baatii muharram soommanuun sadarkaa qabdu isiisa wajjilaalla obboleeyyan kiyya islaamaa wanni waliif himnu yoo fagaatte hadiifuma lamaa fi sadii walitti himnaati gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadhaan isiniin ja'a baatiin keessa jirru tun baatii ajaa'ibaati baatii afuran rabbiin jalla jalaalu rabbii sadarkaa qabdu je'een san keessaa ta duraati fi ammas rabbiin keenya kun jalla jalaalu rabbii ummata nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam badhaasa ajaa'ibaa kana nu badhaasaan isiniin ja'a dheengadduma meelaal jaalawwan kiyya islaamaa ji'a ramadaana akkasitti wajji soomannee gammannee ramadaan mubaarak waliin jennee waan meeqa wajji jennee salaatul leeyliidha salaatu taraawii wajji salaannee eeganaa iida salaannee gammannee guyyaa jahan jala oofnee ammas baatii tokko booda sagalan dhulhijjaa dhufte ammas jaalawwan kiyya islaamaa achi keessa guyyaa arafaatti dhufe amma hunnooti amata haarayaas rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii wanni isii tana nutti fidee soommanaa jeen ibaadaadhaan akka barruun isiniin ja'a ibaadaadhaan amata haaraya jalqabu jaalawwan kiyya islaamaa guyyaan kurneessituu baatii muharram guyyaa guddaadha jaalawwan kiyya islaamaa tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama kama fil hadiith alladhi rawahu al-imam muslim
في سهي رحمه الله أكرم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عاشوراء عن صوم يوم عاشوراء فقال صلى الله عليه وآله وسلم يكفر سنة الماضية إرجما ربي صلوات ربي وسلام عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم نقابة من عن صوم يوم عاشوراء guyyaa kurneessitu baatii muharram soommanurraahi gaafataman yaa ergamaa allaha guyyaa kana yoo soommanne wanni nuti arkannu maalii jennaan faqaala sallallahu alayhi wa alihi wasallam yukaffiru ni haqaa assanata almaadiya dilii ganna dabartee namarraa haqaa warra allahan jalla jalaalu dirii isaanii mar isaaniif dhiiserraa rabbiin waa godhu obboleeyyan keenya guyyaa kurneessitu jechuun yoo rabbi jee insha allahu ta'ala guyyaa arbiyaati namni guyyaa arbiyaa jaalawwan kiyya ka islaamaa sommane rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi dilii isaa taganna dabarteeti isaaf dhiisaa isiniif maatii teessanuu rabbiin diloowwan teessan cufaatu isiniif haadhiisuun isiniin jedha allahu akbar hin jettanii guyyaa tokko sommanuudhaaf bar guyyaa tokko بك براغ يستي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن لحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله وجهه بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا gabriito kolle waa hin taane yasuumu kasoommanu fi sabiilillah karaa allah keessatti kasoommanu waa hin taane soommanee hoo allahan jalla jalaalu isa fageessu malee waa hin taane maal fuula isaa fageessu malee waa hin taane aninnaar ibiddarra 70 khariifa ay 70 sana ganna torbaatam isa fageessu malee waa hin taane je namni guyyaa tokko karaa rabbii keessatti jalla jalaalu rabbii soommane ibiddi jahannam isarratti haraami jechuudha أصبرت علماء تنيا مالجان أكا أمانتنا إمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي رحمة الله عليه رحمة واسعة في سبيل الله جتون كرم ربي كيستك أبسو نم جهاد به جتون راجي قروا تفسير إمام القرطبي تناته رحمة الله عليه رحمة واسعة في طاعة الله في سبيل الله كرا الله كيست جتون الله جل جلاله أججمو كيست نمنقو ياتوكو صومني allahan jalla jalaalu fuula isaa amat torbaatam ibiddarratti haram isa godha anaa fi isinii fi muslima cufaatu rabbiin jalla jalaalu rabbi ibidda jahannam irratti qaamowwan keenya haram haa godhuu jaalawwan kiyya keessa lama guyyaa tokko tanaafuu guyyaa kurneessituu san haa soommannuun isiniin ja'a ammas beekamaadha diliin isin nurraa hayxu jaalawwan kiyya keessa lama dilii xixiqqoodha malee dilii gurguddoo miti diliin gurguddoon toobatti haajamtii حديث أشورا كان جالوان كي كيساو يو شرحي إمام النووي قدي رحمة الله عليه رحمة واسعة يو لالتني واحد دو تو جامع كيست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويت مدينة لكم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أرما يهودا والرسول منو أغريتي مال سومنتني جناني سومنا أفاني كمان غافنان غيان كن غيا نبي موسى عليه السلام ربين كين جل جلال ربي فرعون في إفرا إساجلا نجايا اتباسه تنافو غيا كان نبي موسى عليه السلام ربي داف جل جلال ربي غلط إساف غلطو سومني نتيس تنافي سومني جان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إسنير نبي موسى عليه السلام نتي آنا جين صلى الله عليه وآله وسلم nutis jaalowwan kiyya ka islaamaa xilaata keenya cufaatu akkasumatti rabbiin isaan haa dhabamsiisuun isiniin ja'a tanaafi soommanni guyyaa ashuuraa rabbiidhaaf jalla jalaalu rabbii galata galchuu fi soommanamaa jechuudha hadiithuma akkuma waliin jirre sharhii imaam muslim godhe xayyaba allaahu taraa yoo laaltan ammas kuffaarri qureeshiitillee jaalowwan kiyya ka islaamaa soommanuu ture yeroo amman tana yahudaa waan soommanteef rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanni soommane واهن جرو جان كأكنا جي إمام المازري رحمة الله عليه رحمة واسعة والنيس أنسو من نفوان سو من هنجرو وهي تو اتبوئي
jecha isaanii hadiisa takkichaatan wahyiituutu dhugoomsee fiiti soommane malee isaan soommananiif waan soommaniin jiru inuma je Qurayshiinis jaalowwan kiyya ka islaamaa soommanuu turte makkattis rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallama soommanuu ture hatta yahudaa fi Qurayshii oduun ta'in ormi biraatilleen soommanuu turanii jaalowwan kiyya ka islaamaa garuu rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hogguutuu jaalowwan kiyya ka islaamaa ummata yahudaatii fi ummata nasaaraa kana faalleessuu ni fadha tana maal jedhe hadiisa imaam muslim sayya isaa keessatti odeesse rahmatullahi alaihi rahmatan waasi'a من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع لئن بقيت يوهف إلى قابل أما أمتا أصغر قلتو تاتي تيونين هف أكنا يجون أما أمتا أفوت تيونين هف لأصومن ننصومنا التاسع قيا سغليسيتو باتي محرم الرّ nin soommanaa nun ja'an jaalowwan kiyya ka islaamaa jumhurri ulamaa'iitis guyyaa kurneessituu qofaa mitiiti guyyaa sagaleessituu soommanuunis jaalatamaadhaa ja'an ka akkana je'e imaamu shaafi'ii fi imaamu ahmadiin isiniin ja'a rahmatullaahi alayhimaa rahmatan waasi'a tanaafuu soommanni keenya ka soommanuu qabnu jaalowwan kiyya ka islaamaa rabbiin anaa fi isiniif muslima cufaatiifuu rabbiin nuuf haa laffisu borurraayi soommanuu qabnaa jechuu boru guyyaan guyyaa thalathaat boru soommanne sagalaffaa yahudii faalleessine jechu kurnaffaan ammoo hunnooti gaa hadiisa qulqulluu waliin laallee jira namni guyyaa san soommane dilii isaa taganna dabartee rabbiin jalla jalaalu rabbii isaa fi dhiisaa jechu inuma allaamatu ibnul qayyim rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a namni kurneessituu qofa soommane guyyaa takka duraan itti haa ida'u yookaan boodaan itti haa ida'u yoo amman tana guyyuma arbiyaa soommantan yahudaa faalleessuuf jecha jaalowwan kiyya ka islaamaa guyyaa kamisaatti soommanaa jechuudha. Diliin akka waliin jenne dilii xixiqqoodha rabbiin jalla jalaalu rabbii namaa dhiisa. Dilii gurguddoo ammoo jaalowwan kiyya ka islaamaa san toobatti haajamti akka hoggumee ka waliin laal. Toobaan tunis sharxii qabdi jaalowwan kiyya ka islaamaa ta duraa ikhlaasa yeroo gama rabbii jalla jalaalu rabbii deebinu akka ilmi namaa nu farsoofi miti fuuluma rabbii jalla jalaalu rabbii barbaadaaf ta'uu qabdi eegasii jaalowwan kiyya ka islaamaa sheenawuudha annadam sheenawuudha ta sheenawu tanaas rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند صحيح رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الندم توبة شينون متان إسيتو جالوانك يكسلاما قم ربي ديبي أولا إخلاصا شينو إيغنا جالوانك يكسلاما إرابقو الإقلاع دلي تنتهن ديبنو جنة إرابقو إيغسي جالوانك يكسلاما اتهن ديبنو جنة مرجو تشنفا yoo haqni namaa nurratti ka jiraatu taate jaalawwan kee islaama haqasan deebisu raddul madhalim haqa ilma namaa kanurra jiru deebisu yoo hamanneeni namni sayyoon hin dhageenye bakka itti hamanne sanitti if kijibsiisu reefun tana kaniin akkas jee hammeenya nafseetiyyaati fi shayxaana irraa malee obboleessi kiyya waan akkanarraa qulqulluudha obboleetiin tiyya waan akkanaatirraa qulqulluudha akkana jechuudhaan yoo maallaqa namaa hanne abbaa saniif maallaqa hatane san deebisuu qabna yoo hin deebisne tawbaan hin jirtu jaalawwan kee islaama allahan jalla jalaalu dilii nuti fi isa idduu jirtu tafeete nuufi dhiisa tanamaa nuuf hin dhiisu wallahi alladhi la ilaha ghayru jechatana ammumaan tana rabbiin narazaqee yoon isinin jiyo jechaan ammaan tana isinin jechuuf deemu kan إمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه رحمة واسعة مالجي أني ربي كي يولين جل جلال ربي قياك يا مادا كيستي دلي نمات تكان إسا قلنا مرة جيشون أنا في إلما نما إدوتي دلي تكا تأرغمتين قلنا مرة أنا في ربي إدو جل جلال ربي دلي ترباتمين يونين إسا قلنا من إرفي لداجي مالف تإسا ترباتم من سنتهجت
غفرت لك ولا أبالي سي أرارمي تنجرا أنين كن هم بددو دنتا هم قبو أيدون كيرجي رب جل جلاله تنما أمو نوفين إيسو حديث إمام مسلم سياسا كيست أديس رحمة الله عليه رحمة واسعة رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم الله جل جلاله نما كرا إسا كيست ورقميف أنا في إسنو ورق كرا ربي كيست شهيدي ربي نواغدو نمني شهيدي دلي إسا جوهاتو إسا إسا جي إلا الدين لكي ملي إلا الدين لكي ملي هاي جالوان كي كإسلاما نمني لكي فرطي نين كفلا جئيتي فرطي كهاتي هو جالوان كي كإسلاما نما شهيدي جتشو بر أبليين كي كإسلاما رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم شهيدي كنا نما قرار ربي كيستي وريقمي ستة خصال واجه رب جل جلال ربي ملتو جه إسا بداسا يغفر له إسا في أرارما عند أول دفعة لو ينصدر له مسنرتي الله جل جلاله إسا في إسا إيغنا هور الأيني ترباتمي لما توتو إسا كنا سمة جالوان كيك إسلاما والرئيسا نما ترباتم والرئي بالذات جئيني الله جل جلاله والرئي الرتي مرتزي سببا إساتي شفاء أركتن هايا hattuunoo akkanumatti hattetunoo jaalawwan kiyya haqa namaa san deebisu eeganaa jaalawwan kiyya ka islaamaa dalagaa gaarii hedduummeessu lubbuun teenya odoo hoqqee hin geenye toobaa deebi'u oduu aduun gara itti seentun hin baanetti gama rabbii yoo deebine allahan jalla jalaalu dirii teenya mara nuuf dhiisa rabbiin dirii teenya maraa hoo nuuf haa dhiisuun isiniin jaa guyyaa kurneessitu soommanuu akka hin irraanfanneen isiniin jaa borurraa haa jalqabnuun isiniin jaa jaalawwan kee islaamaa guyyaa talaataa boru soommanne eegasii guyyaa arbiyaa yoo soommanne dilii teenya taganna dabarteeti rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii itti nuu dhiisaan isiniin jaa jaalawwan kee islaamaa qur'aana dhikrii sadaqaa kannachuu tanaa heddummeessinuu jaalawwan kee guyyaan ashuuraa kun ammas obboleeyyan kiyya ka islaamaa ormi biraa akka biratti beeka amman tana ummati shi'aa nas'alullah as-salamata wal afiya hasaniitu useeniitu du'ee ja'anii jaalawwan kiyya radiyallahu anhumaa obboleeyyan lamaanuu qabanii iftumanii if baqeeysanii jaalawwan kiyya joollee xixiqqoo ableedhaan mataa baqeeysanii nutis barra du'uu isaatiif isaa fi obboleessaa radiyallahu anhumaa numa gaddinaa bar jaalawwan kiyya garuu karaa rabbiin jalla jalaalu rabbii gaddaa je'eeni gaddina malee akkunumatti dhiigaa ifirraa asiis yoo dheeytan adaree biyyoo waan biraatiitu jiru ashuuroo shuuroodha ja'aniititi jaalawwan kiyya islaamaa shuuroo godhaniititi waraabeessaaf dhiheessan waraabeessaan nyaadhu ja'aniin waraabessni yoo achi keessatti ifa agare shuuroo san keessatti waa dubbiin toltee ni nyaata inuma jaalawwan kiyya ka islaamaa tokko filaan nama fixxu takkaatu jira أنكو بالجزيرة يا دب أولا مساكين والله أو ربي ستري إذا بردون رانكازني أبا ورابيسا كريم بيجو تجرابر يو تكيوسه أكنا جتشودا أمتني كون أمت بيلات يو لما يوسه أكنا جتشو سدي يوسه أفرو أكنا جتشو أفرفا أكنا جه نما تفسير كنو تجر أسيتي أمان تنا وان أجنيه تكادو تجرا nama afaa waraabeessaa eegagaa nin beekaa jedhee iccitii waraabeessaa hime waraabeessin nama dura nyaatu eenyu abbaa iccitii baase kanagaa ati tutuutu isa dura ofiidhaan na qofachiise hawlaa masaakiin warabbil kaaba mee jaalawwan kiyya bara waan hin jirre bara bismillaahi dhaate waan hin taane namni akkamitti haasawa obboleeyyan kiyya ka islaamaa afaa waraabeessaatiin beekaa akkanaa akkasii maal jechuudha mee akkanni eega ilmiin tawhiidii dhufe waan akkanaa moo sheekootii akkanatti callaa namarraa nyaachuu jira bar dhiiraa fi dhalaan walitti makamanii jaalawwan kiyya ka islaamaa shubbisu tana diinni islaamaa kan barsiise yaa ummata tawhiidaa tana taqabnu walirraa mee jaagaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa tana walirraa qabna namarraa nyaachuuf barra ajaa'ibaa bar ulamaa'iin tun sadii hin beeytanii jaalawwan kiyya ka islaamaa tana je'eetitin nurraa kana ja'u isinittuu dheereeseetin jira ofii naa godhaa jaalawwan kiyya ka islaamaa ulamaa'iin sadii ulamaa'iin duraa jaalawwan kiyya ka islaamaa ulamaa'ii rabbaanii ulamaa'ii siidaa diina rabbiitii fi sunnaa rasuula irratti sallallahu alaihi wa alihi wasallama warra nama guddisu anaa fi isinillee rabbiin darajaa isaanii saniitiin rabbiin nu haa geenu isinin jaa
ulamaa'iin lammadaa ulamaa'ii mootummaati mootummaa jala hudduu isaanii jala deeman wal iyaadu billaa waan isaan ja'an malee hin godhan hin geenyeen waan rabbiin jee jalla jalaalu rabbi isaan kursii isaanii salphattuufi makiinaa isaan kannaniif sanirraa hajaadha ulamaa'iin sadaffaa jaalawwan kee islaamaa ulamaa'ii ganda keessaati haa'ulaa warra haqqal barcaati madabarra taa'ee jimaadhaaf nama jiraatu jechuu wal iyaadu billaa rabbiin taduraa sannu haa godhuun isiniin jaa haftee jirti waan akkanaa dardara islaamaatii fi shamara islaamaa waan akkanaatiin namaaf hin shawwadamina ulamaa'ii teenya jala teenyee diina keenya haa barannu nama miidhameef haa dhaabbannu jaalawwan kee islaamaa gaachana isaaniif haa taanu nama sagalee hin qabaanneef sagalee haa taanu yoo waa takka godhuu dadhabne halkan keessa jaalawwan kee islaamaa kaanee sujuuda irratti haala nuti sujuuda irratti jiruun rabbi haa kadhannuu fi jaalawwan kee islaamaa waan akkanaati nu yaadachiisa malee yeroo rabbii keenyaaf jalla jalaalu rabbii ajajamnu waan hin jirre godhuu hin qabnuun isiniin ja'aati arraaf asumattiin isinii dhaabaa yoon hin dhugaa qunname Allah harraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatii fi sheexaana irraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa Allah haan hin tikfama isiniif karaa jannataa dildila isinii tahee ani ibidda keessatti wal iyaadu billaa na darburraahis Allah haan hin tikfama anis kanin dubbadhe isinis warra dhageeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu nu cufaatu rabbii yaadaa muraada keenya rabbiin waa godhu haajaa teenya tafacaate cufaatu rabbiin walitti nu waa qabu addunyaa fi akhirattuu rabbiin jiruu gaarii rabbiin waa jiraachisu addunyaa fi akhirattuu rabbiin nu haa milkeessu niyyaa teenya gaggaarii cufarrattuu rabbii mindaa nu haa godhu gaariin takkaa'u isin hin dabarin jaalawwan kee islaamaa hamtuun takkaa'u isin agarin khayrii addunyaatii fi akhiraatuu rabbiin walitti isiniif haa qabu orma biyya namaa jirtan haala isin fayyaa qabdan haala isin nagee qabdaniin haala horii qabdaniin haala obsa qabdaniin haala iimaana qabdaniin haala biitii teenyatuun nagee taateen rabbiin cufa keessanuu maatii teessan waliin isin wal qunnamsiisee rabbii isin haa gahu aboo rabbiin kiyya jalla jalaalu rabbii ni danda'ate rizqii halaal isaa bal'oo tokko tokkoo keessan maatii keessaniin waliin rabbii isinitti haa bal'isu karakkate cufaatuu rabbiin rakkoo haa baasu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama rakkate cufaatuu rabbii rakkoo haa baasu rakkoo isinit jirtu quuqama isinit jirtu cufaatuu rabbiin isinirraa haa buqqisu dhukkubsataa keenya cufaatuu rabbiin waa fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbii isaan haa fayyisu yoo mana hakimaa jiraatan rabbiin mana isaanitti deebisee rabbiin waa gammachiisu qaamuma isin dhiqattan bishaanuma isin dhuudan rabbi dawaa isin haa godhu jaalawwan kee islaamaa khayrii cufaatuu walitti isin haa qabu haasidaa fi histii fi milqanyaa qaraaranyaa cufaatuu rabbii isinirraa haa qabu nama miidhame cufaatiifuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbii isaaniif haa dirmatu ka isin keessaa fuudhee ilmaan hin qabaanne rabbiin ilmaan saaliyaa dasii ija keessanii rabbii isin haa kanu taheerumtee ilmaan hin qabaannes yaa ukhtii obboleettii tiyya kabajamtuu qaalii akkuma hiriyaa kayititti dhungadhuuti ergadhuun siin jaa kayin fuune rabbiin jaartii saaliyaa isin haa fuusisu tan heerumne rabbiin jaar saaliyaa rabbii isin haa himsus warra ilmaan qabdan rabbiin ilmaan keessan isin haa qacelchu dasii ija keessanii rabbii isin haa godhu jaarsa qabaatanii yoo jaarsi keessan mataa isin jabaate rabbiin mataa isaa haa laaffisu saaliitoota irraa rabbii isin cufaatu isin haa godhu waan niyyattan cufaatu arkadhaa ana hakiim hassanii rabbii jechaan isin jaaladha allahumma salli wa sallim mubaarik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.